Dikgang ke sa nako ya BOSUPA tsa BOTSWANA television nna ke bidiwa Kgomotso Maphane a re lebe ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa emeletse mosong ono go leba kwa Amerika mo loetong la tiro. Bontlhopheng ba BDP ba ba imetseng bulela ditswe ba rotloediwa go tlhaloganya mananeo a party fa ba ipapatsa mo batlhophing. Mo go tsa metshameko tirelo mo go kumane ke ene moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Softball Association. Yo ranolang ka diatla ke Boineelo Ntshole wetsu dumela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a emeletse go leba kwa lefatsheng la Amerika mo loetong la semmuso la tiro. Gareng ga metseletsele ya ditiro tse Tautona a solofetsweng go di tsena ke phuthego ya merero ya tsa tlhabololo kgwebo ya Center for Development and Entrepreneurship kwa lekalaneng la thuto la Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management ko Boston. Tenko o tla buisa phuthego e mo morerong ya go tolosa ditlhabololo ka tiriso ya maranyane le seabe sa dikgwebo mo go tswelediseng pele tlhabololo ya itsholelo ya mafatshe. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla etela toropo ya New York kwa a tla tsenang phuthego ya Global Citizen Now kwa a tla kopanang teng le tonakgolo ya Bahamas go buisana ka dikgang tsa tirisanyo ya mafatshe o mabedi mo mohameng ya tlhabololo ka go farologana. Tautona Masisi o tla wetsa mosepele wa gagwe kwa Amerika ka go tsena phuthego kgolo ya US Africa Business Summit e go solofetsweng fa e tla bua ka dikgang di akaretsa tirisano le tomagano ya Amerika le mafatshe a Afrika le go inaakanya le methale ya go tswelela pele go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di teng mo mererong ya dithabololo. Mogolwane wa lekgotla la ditšhaba mo mererong ya tsa tsamaiso ya tsa kagiso Jean-Pierre Lacroix wa kgotseng seabe sa lefatshe la Botswana mo go tshegetseng tsamaiso ya puso le tsotlhe tse di amanang le go atolosa maiteko a go tlhomamisa kagiso le tshireletso. O kaile fa lefatshe leno le na le seabe se segolo mo go rotloetseng go rana ga kagiso le thitibalo go rarala lefatshe, mme seo se tsamaelana le maitlamo a lekgotla la ditšhaba. Re Lacroix o ne a itetse Tautona Masisi kwa ofising ya gagwe maabane kwa kaileng seabe sa tomagano ya lekgotla la ditšhaba le lefatshe le tshwana le la Botswana mo go emeng nokeng maiteko a go tshegetsa kagiso le ledula go ralala mafatshe. Go boletswe gape fa go lemogilwe fa lefatshe la Botswana e le lengwe la dirileng go le gontsi go thusa mo seemong se se sa iketlang kwa mafatsheng a tshwana le la Democratic Republic of Congo. Fa re tswelela motshwarela Tautona Lamba Tsogane yo gape e le modulasetulo wa BDP o go tlile bontlhopheng ba palamente le makhanselara ba ba tla emelang ditlhopho tsa party tsa bulela ditswe go itshwara sentle le go tlhaloganya mananeo a BDP jaaka ba tla bo ba ipapatsa mo batlhophing. Re Lamba Tsogane o ntshitse kgakololo eo kwa phuthegong ya kgaolo ya BDP ya Bokone Botlhaba e neng e tshwarwe kwa Tutume e mo go yone kgaolo e neng ya rurifatsa fa e emanokeng moeteledipele wa Dikgang Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go tswelela e le ene Tautona go ya go ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshwarwang ka Phalane. Bethany Mando ka pego. Party ya Dikgang e sa tswa go ntsha maina a bontlhopheng ba bopalamente le bokhanselara ba batla phadisanang kwa ditlhopho tsa boleleditswe tse mo nakong eno di iseng di bewe letsatsi. Fa bua le maloko Re Tsogane a tlhalosa fa boeteledipele bo tla ka maikarabelo. Go setse go vetilwe e le tsamaiso ya rona re lebeletse gore bontlhopheng ba re tabe re ntse re ba beele leitso gore a mme ba santse ba le mo boitsholo jo bo siameng, mme gape re tshwanetse ra lebelela gape gore kana ga re ntse ana ga rena bokgoni roti, mme ga nngwe ya bo e le keletso ya pelo hela, mme ko pele kwa ga go temananeo ke a rekise a diragatse tsena mo diofising o bo go nna bokete mo go bangwe ba rona. Jaanong re tshwanetse ra leka gore re ne re iteba re itsheka-tsheka re ipaa mo dikaleng gore e seka re ka moso ga go tenya wena, mme ga no ka ya ga leveleng ye ko tase gongwe o ne o ka o dira botoka e be le gore yaanong re a ngala ra shakgala. Jaanong ga re a tshwanela go dira jalo. Re tshwanetse gore boitsholo ja rona e nne jo boeletsega mo setšhabeng. Ga o le ntlhopheng e re ka ga o tang o ithekisa ka teng
ka gore o ta o le mo uniform ya ga domkoraga o ta o ithekisa gore ke modomkoraga so sa ntha kere ke kopa gore le go nthopa ka party ya ga domkoraga mme tota go a nna jalo le ithekisa ka tsela e seng yone so sa ntha o tshwanetse gore o bolelele batho gore ba ye go thopa party ya ga domkoraga gore o te o ye go iemela wena o nthopeng hela ga go thopiwe wena go thopiwa party ya ga domkoraga ka gore party eo ke yone e na le mananeo a reng go dithopo re bopagane re ska rana makgamo re tsamaye nna ke a lo rapedisa gore yo o inneng re sa le morago ga gago yaanong ga lo ka simolola go ngapangapana ka ga ke utlwang ka teng e no thuka tangangwenwane re tsogwane a re Dikgang e tsweletse ka go dira ditsholofetso tsa yone tsa ditlhabololo tse di beileng batswana pele ka dithopo tsa 2019 mme a re ba tla rola maitamo a bone a ipapatso ya 2024 e na le mananeo a itebagantseng le go rarabolola mathoko a batswana ra go dira ditleliniki tse dintsi mo mahelong a garoganyeng ra go aga dikolo tse dintsi so itseng gore patela se sa lona se sa tutume se setse se abetswe bao ba e leng gore yaanong ba re direla ditlhabololo ba bidiwa gotwe the DM managers development managers kgaolo ya BDP ya North East e akaretsa dikgaolo tsa bothopi di le 4 e leng tsa Tati West Nkange Shasha West le Natagweta mme re tsogwane o kopa maloko go gagamatsa ipapatso le go busa kgaolo ya Nkange e neng ya phamolwa ke party ya kganetso ka dithopo tsa 2019 Bethany Mantu BTV News Totome Mogolwane wa lekgotla la Hospitality and Tourism Association of Botswana HATAB me Neo Nkele a re kgwebo ya go loga ditlatlana ena le seabe se segolo mo go goleng ga bojanala mo lefatsheng leno mo letsholong la go rotloetsa le go godisa bojanala lekgotla la HATAB le ne la etela sekolo sa The Home of Quality Baskets se se ko Maung go ithuta go loga ditlatlana tse gantsi di rekisetswang bajanala ba ba tswang ko mafatsheng a sele Maretha Kaisara Sekolo sa The Home of Quality Baskets se simolotsweng ke Matthew Taku Esther Kushonya ka ngwaga wa 2000 se itebagantse le go ruta batho go loga ditatana. Sekolo se gape se rekisa ditatana e le tsela ya go kabakanya itsholelo mo bojanaleng. Mme Esther are o tsere botsipa jo mo go mmago yo neng a itshetsa ka go rekisa ditatana go simolola kgwebo e. Di tswa mo lapeng mme ke mme o na dira dibaskete le ha le teng gompeno but ha sa thola dira ne ke bona ene a khona gore a rekise a khona go reka malao dikobo di emere gore di copy helana botse dingwe ha go di a gona le di competition ba tsenela competition go tswa go win prize so e le ke gola ke be ke lemoga gore gona le gore ke go batla ditiro tse di rileng ta ke tsweledise talente ya mosadi mogolo nna ke ithabolole ka tsela ke ta ithabololang ka yone ke sone se ke heletseng ke dira yone business ene ke simolotse go ithuta go dira basket ka February so la nthala re simolla ba re thutile go kgeta mokola le go apara re dirisa ro change mala pele re dirisa bo motsentse la mohetola re dira pele and then le ke simolla go dira la nthala ke ithuta ke simolotse ka basket yone ke dira ya ntha ne ke dirisa bokima so kone ne ke ithuta ke sa itse go tshwanetse gore re dirise bosane ba lekalana la bojanala ba ne ba thathelelwa ka go loga ditatana le gore go dirisiwa eng go loga ditatana se segolo thata ka Home of Baskets ke gore e kgona go rutuntsha basadi ka go itirela ka diatla tsa bone se segolo ke gore ga ra tshwanna go ba hela mo ditirong tsa 8 to 5 re kgone gore re le bomme re itirele ka diatla tsa rona re jesa malapa ba rona jaanong ya ka le itse lehelo la Maung ke lehelo le letona la bojanala mo Botswana ba janala ka bontsi ba reka di basket tsena gore ba ye go khabisa kwa mahatsheng a bone ebe ba rute ba ba tswang ko mahatsheng ao ka lehatshe la rona la Botswana Sekolo se godimo ga go direla mo lefatsheng leno se dira le kwa mafatsheng a mangwe go akarediwa la Amerika Maretha Kaisara
BTV News, Maung. Tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letsholathebe wa kgoletse banni ba kgaolo ya bokone botlhaba go ba tsosolositse thulaganyo ya letsema e ka yone ya setšhaba se tshwaraganelang ditiro tsa ditlhabololo. Setšhaba se ne sa kopana go ntšhafatsa dikago tsa sekolo se segolwane sa Matsiloje ko motseng wa Matsiloje. Abigail Madorobo Kapego. Dr. Letsholathebe a re dikolo ka bontsi lefatshe ka bophara di tlhoka go ntšhafadiwa. O gateletse botlhokwa jwa go leba dilo ka pharologano go leka go fenya kgwetho ya go ntšhafatsa dikolo. Bagaetso ne re bana seemo se re leng mo go sone re le ba sekolo sa Matsiloje kana re ba region ya Francistown. Mme ra tsa se e leng gore re nna re se butwa se buiwa SETSWANA sa go teng re boela ko marakanong a ditsela. Ra leba gore mo SETSWANeng se re na le sone kana mo e leng gore re ntse re go dira bogologolo se se ka re thusang gore tswelele pele keng. Mme ra ta ka yone kganye ya letsema. Gore ra appreciate gore puso e a thusa e dira kgang tsa bone tsa bo cyclic maintenance. Mme hala re ka re ba mo pusong hela ne ra kgwatega thata ha tautona sena bua ka kganya mindset change. Go le rona re supe mindset change ya rona ka go dira lone letsema. Lenaneo la letsema le galaleditswe go bo le fokotsa matshwenyego a go godimo a madi a ka dirisiwang go thabolola sekolo se segolwane sa Matsiloje. Mogolwane wa thuto mo kgaolong ya bokone bothaba o supile fa lenaneo le supa fa le na le maduo a nametsang ka le fokoditse thata madi ao ka bong a dirisiwa mo go bankanyeng sekolo seo. Letsema le nna le rotloetswa thata kana le etetswa thata ke megopolo ya rona batswana ko re tswang teng. We know that quite well. It's University ya Botswana he. Dikwele tsa rona tsa bo Mweng le tse dingwe bo Shashe di agilwe ka mephato. Di agilwe ka thulaganyo ya letsema. Re ikemela ka maoto, re ipelega. Tse dingwe di a go ka mmu tota. Mo North East ya go tsamaya jana ne ke le go zensha be Maloba. Go na di block tse ne di agilwe ka mmu. E le batho ba eme ka maoto. Mme ka ntlha dikgwetlho tsone tse tsa gore se bo se godile ka dipalo go raro go nna le tlhoko le letona la ditlelase la matlo a boroko a barutabana a ke dumela gore letsema le di butse dikgoro tsa gore dilo tse gore tletle di bone tse ke dumela gore le tsone di tlatla morago ga letsema le re tla iponna ditlelase re tlogela go tlhola re shifta. Lenaneo le simolotse ka ngwaga wa 2022 ko sekolong se segolwane sa Shanganane kwa motseng wa Tsamaya. Mme ke sekao sa gore fa setšhaba dikolo tsa ithutelo ditiro ya diata le makalana a ikemetseng a ka dirisana mmogo dikolo di ka nna le tebogo e botoka. Abigail Madorobo, BTV News, Matsiloje. Mosireletsi wa setšhaba Advocate Stephen Tiro ya Kgosi a re lephata la mosireletsi le itemogetse gore batswana ba santse ba sa itse tiro ya ofisi ya bone selo sa ba berekang ka natla go se fedisa ka go nna ba tshwara dithutopuisano le batswana go rala lefatshe leno. Re Tiro ya Kgosi o buile se mo potsolotsong le lekala la Dikgang la BTV kwa gantsi jaaka a na le go kopana le bagolwane ba motse le sego mokwaisi. Ofisi ya mosireletsi e itsege ka go tlhatlhoba ditsamaiso tsa maphata a puso le go dira dipatlisiso fa go na le menahone ya go tlhoka tsamaiso sentle mo maphateng a puso. E ne a re ka ngwaga 2021 ba fetoga go na lephata le le itebagantse le ditshwanelo tsa batho. Phetogo e swantse e tshwanetse go isiwa ko batswaneng ka dithuto tsa go bua le setšhaba. Mandate wa ba o nna gabedi yaanong go na le one wa buang ka tsamaiso tsa puso le one wa ditshwanelo tsa setho akere. So re tlebele gore yaanong re wa bobedi wa tshwanelo tsa setho re kgona go tlhatlhoba le maphata a seng a puso private sector ga go na le allegations tsa human rights abuses. So that is why we need to engage across re bue le maphata a harologaneng mo lehatsheng la Botswana. So the mandate wa human rights includes one gore re ka seka any allegations tsa breaches of human rights. Oversight how government is implementing human rights obligations tsa ditumelo tsa mahatshatsi tse le Botswana o inakantse le tsone, but also to advise government on how to implement or deal with emerging human rights issues, as well as conducting public education in the area of human rights. So rather trying to do that duty
e le bontlhabongwe jwa go isa tiro e ntšha ya lephata le kwa bathong e tla re kgwedi ya Phukwi ba ofisi ya mosireletsi ba tshware phuthego e tla tsenwang ke makalana a ditshwanelo tsa setho go tsweng kwa mahatsheng a le 46 a Aforika. It's an expo, tota ke expo ya bo-ombudsman overall. So ke expo it's international. Ya ntlha entse ko Nigeria ka 2019. Go ga re ngwaga tsentse di heta tse ga isiko e tshwara after dingwaga tsa COVID. Re ba ntlha re tshwara after COVID. So re solotse re mo ka July. Re be re ka nna le batho matloko mahatsheng, hopefully close to 300 to 500 exhibitors and participants from outside the country. Ba le batho ba ba tswang from maphata a harologaneng a oversight and regulatory bodies. So ha ke re oversight ke re ra maphata tshwana ka rona re ba ombudsman, go na le ba bo a tshwanang le bo DCEC from both internally le ko ntle, bo auditor general, people who oversee public procurement, people who oversee government processes like auditor general. Batle ko ntle batle go kgaogana le rona le setšhaba dikitso, batle go rutana jaaka bona ba itemogetse. Batswana ba gakolotswe go kopa thuso kwa ofising ya mosireletsi ka mo sebakeng seno batho ba se kae fela e le bone ba dirisang ofisi eo. Le sego mokwaisi BTV News gantsi. Khansele ya Hukuntsi tla simolodisa tiro ya go aga le go tila matlakala ko motseng wa Kang mo ngwageng ono wa madi. Se se builwe ke mogolwane wa lekalana la phepafatso tikologo kwa khanseleng eo Tefo Thekiso jaaka ba lephata la badupi ba dibuka tsa madi a puso kgotsa Department of Internal Auditors ba ne ba phepafatsa motse wa Kang e le maiteko a bone a go direla setšhaba morago ga phuthego ya bone e hapegileng ya go itsheka-tsheka. Baines Bosigo. Badiri ba lekalana la badupi ba dibuka tsa madi a puso ba phepafatsa kwa kgotleng ya Dikgang mo motseng wa Kang e le go direla setšhaba morago ga go fetsa phuthego ya bone e fapegileng ya go ithona dinta strategic retreat mo motseng wa Kang. Tefo Thekiso a re banni ba tla nna le sebaka sa go dira letseno ka go phepafatsa matlakala ka go a busetsa mo tirisong jaaka khansele ya Hukuntsi e tla aga lefuti la matlakala. Re na le project e leng gore e tla simologa re ka itse gore dumping site ya rona re na le dumping site ya rona e ntšha mo selebegong se se botoka re tla be re huduga ko e kgologolo re ya ko go e ntšha jaanong ko dumping site ya rona e kgologolo e ne re tla be re tswa ko go yone go raya gore re tla be re propositse gore go nne le recycling center e leng gore banni ba Kang ba tla be ba sala matlakala ba sala dithini ba sala dibox mo e leng gore go ka rekisega a be re ya gone ko recycling center ko e leng gore go tla be go na le recycling company teng go tla be yanong banni ba Kang ba rekisa thini ba rekisa box ba rekisa le botlo la plastic gone ko gore ba tsenye letseno. Mookamedi wa lephata le a re go direla setšhaba kwa ntle ga tiro ya bone ke bontlhabongwe jwa lephata le ka jalo ba bone go tshwanela gore ba phepafatse ka jana leswe le senya bontle jwa motse o wa Kang. Ka ntshanyo le ba environmental health ra ba approacha gore gona mme re ka tsenya letsogo ga kae e tle re ga letsoga morafe mme o re nya re bone batho ba tswa ko ga boroni ba na le sabe se ba se dirileng mo community ya rona jaanong re ha mosong ono go tla go sala matlakala e le gore re dumela thata gore jaaka re itse gongwe go tshwanela ke gore go nne phepa ebile botsogo tota bore ha o leng teng nna mo bophepeng o tlo kgona gore o tshele go tswa hano go tsena kae. Banni ba Kang o go nnang le batho ba feta 7,000 ba gakolotswe go inaakanya le mananeo a teng a khansele te ban le phepafatso tikologo a akaretsang go tseelwa matlakala ke kolo ya khansele mme ba tlhagisiwa gore ba ba dirang leswe ka bomu ba tla gagamalediwa setoropo. Baines Bosigo, BTV News, Kang.
Moitseanape wa malwetse a pelo Dr. Kieran Bagard o tsibositse setšhaba fa dijo di na le seabe se segolo mo botsogong ja sone ka jalo go le botlhokwa go inaakanya le dikgang tsa go lwantsha malwetse a akaretsa a pelo le a mangwe a a sa tshelwaneng. O bile seo kwa mogantong o neng o itebagantse le go gasa menetsa ka malwetse a pelo o neng o tshegeditswe ke ba sekolo sa ithuteleditiro sa Institute of Health Sciences mono Gaborone. Ke letleletswe Somolekae ka pego. Pego tsa bošweng tsa lekgotla la ditšhaba la botsogo di supa fa malwetse a pelo e le mangwe a bakang dintsho tse dintsi mo lefatsheng la Botswana. Malwetse ao go tlhaloswa a bakiwa ke dikgang tsa go itshidila, madi a kwa godimo, mmele o motona le go ja dijo tse di senang dikotla. Mo tsatsing le bana le seabe ba ne ba tshwaragana go gwanta kgathanong le bolwetse jo le go ntsha melaetsa e farologaneng ya thibelo go tshireletsa setšhaba sa Botswana. You cannot exercise out of a bad diet. The instructor will tell you, if you do 30 minutes on a treadmill, it is the equivalent of half a lunch bar. You can exercise to get fit, but you cannot exercise to lose weight. It is the reason why you will see people at the gym who are exercising like crazy, but they are still overweight and fat, because they're going home and eating rubbish. And if you want to prevent heart disease, the way to prevent the heart disease, because an ounce of prevention is a pound of cure, is to start by looking at your plate and your shopping basket. The impact of heart diseases extends far beyond individual health. The loss of professionals, some of whom are future leaders, to these diseases has a ripple effect on our society and economy. It's a loss of talent, potential, and investment that we cannot afford. Rehebet Lesebe e o kileng a amiwa ke bolwetse jwa pelo mo ebileng a ne a nna malatsi a le 40 mo kokelong o buile ka dingwe tse di borai mme bontsi bo sa di lemoge. It is not just about raising awareness. It is about sharing my story and maybe inspiring others to take control of their health before it's too late. Because now it was too late when I discovered Oregon. Believe you me, I was a gym fanatic. I get gymming every day to Taboga every day. But then I get an all being, you know, and I thought it was okay because they are gym. As long as we come to appreciate that there are no good or bad foods, it's just bad food choices. So the food, when it is there, it doesn't have a problem. It is us in the quantities that we take that makes the food become problematic. Setšhaba se kgotheditswe go etela ba bongaka gangwe le gape ba itshidila mme le go ja sentle e le tsela e maleba ya go ya pele. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mo maitekong a go tsenya letsogo mo thutong ya bana le go tokafatsa maduo a dikolo tsa kgaolo ya Kgatleng. Modulasetilo wa khansele eo Re Daniel Moloko le bana le seabe ba simolodisitse ka mo dietsele ya Academic Excellence Awards e maikelelo a yone e leng go rotloetsa baithuti le barutabana ba ba tshwereng ka natla. Fa bua ko Rasesa ko moletlong wa khansele ya Kgatleng wa go akgola baithuti le barutabana ba ba dirileng sentle mo maduong a ngogola. Re Moloko o tlhalositse fa keletso le go bona maduo a dikolo tsotlhe tsa kgaolo ya Kgatleng a tokafetse fela thata. Jessica Pilani. E setse le ngwaga wa boraro khansele ya Kgatleng e ntse e tshegetsa ka bodietsele e maikelelo magolo le go rotloetsa mowa wa go dira ka natla go thusa go ntsha maduo a mantle mo dikolong. Go tlhalosiwa fa bontsi jwa dikolo mo kgaoleng e bogolo jang tse dikgolwane di sa dire sentle. Ka jalo seo se ne sa tlama boeteledipele go thulanya ditlhogo ka go tswa ka tsela e tla rotloetsang go dira ka natla go fetola seemo sa thuto mo kgaolong e. The purpose of this initiative, Bagaetsho, is to rope in parents in the education of their children, rather than leaving the education to my teacher. And after meeting all the stakeholders, I initiated the Headmasters Forum, which is structured such that the regional office and the council sit in one place with the headmasters of our primary schools to ease service delivery. That the Academic Excellence Awards provides
and an indispensable platform to motivate and inspire teachers and learners in our schools. It's worth noting to recognize excellence in terms of individual learners' performance. The schools have shown that they have the potential to improve, and they're currently embarking on various performance strategies. Go tlhalosiwa gore fa e sale ka bodietsele e simolodisiwa ka ngwaga wa 2022 go nnile le tokafalo ya maduo mo ditlhatlhobong bogolo jang a ngogola. Re bone kgolo e seng kana ka sepe in terms of performance. Re bona dikwele di le 11 di hit that target ya 80% in the PSLE results. Junior secondary schools make super gore bone target ya bone nationally it's 50% quality grades. Re bone gape le ntse yanong ebile yo oketsa ka number 1 ya yone ba dira quality ya 54.1. Ke le ka go linka dipalo tse le di initiatives tse di tshwanang le tsa honorable chair le maiteko a ra hiwang ke batsadi ba rona. Baithuti ba ba gaisitseng ga mmogo le morutabana ba supile fa go apela dietsela go ba kgothatsa go tswelela ka go bereka ka natla le go rotloetsa ba bangwe. Award e ntumedisitse thata ka gore thuto ya rona ke thuto e dingaro tota re dirisa braille. Confidence goes a long way in these things because, and also discipline, knowing what you are about and what you aim for, and also working towards achieving those goals is also very important. These little things, they mean a lot to us. I appreciate that. Bana le seabe ba ba ikemetseng bana ba lebogela seabe sa bone mo katlegong ya go tshegetsa ka bodietsele ya motlhale o. Jessica Pilani, BTV News, Rasesa. Banni ba motse wa Kubung ko kgaolong ya Thamaga Kumakwane ba rotloeditswe go dirisa mananeo a puso a tlhabolola matshelo a bone a akaretsa la chema. Seo se builwe ke moparlamente wa Thamaga Kumakwane Re Palelo Motaosane kwa phuthegong ya kgotla e neng a itsise banni ka tse di builweng ko parlamenteng e fetileng le gone go tsaya megopolo mo banning go isa ko parlamenteng e tlang. Jessica Pilani. E re ka go le gantsi mo diphuthegong tsa motlhale o banni ba supa matshwenyego a bone mo nakong ya gompieno ba supile fa ba itumelela ditlhabololo tse puso e tsweletseng ka go di dira mo motseng wa bone. Re batla re leboge re ne re na le mmaboipelego ba gaetsho yo neng a tsamaya tsa transfer mme ga go a diega ya kana ko tsotlhe e rile hela ka speedre be re tsisediwa mmaboipelego re kgonne go atolosa motlakase mo ngame motlakase o atologile o itepatepanya le seemo sa motse maloba ntse re kokometse gata tribal secretary go tswa ko mogoditshane a tla rola mahoko wa ne ke sa itse gore nka isa pelo ya ka boitumelo ba teng ka boisa kae a supa gore re reketse koloi ke lephata ke tsile hana go thomamisa kgang eo gore re simolotse hela ha wa applyela motakase se tshaele sa bonno ga gona madi a pe a lopiwa mo wena o tsenya kopo ya gago e bereka ta go gokela le fa go ntse jalo banni ba ne ba gakolwa gape ka maneno a kanoa mora tshwana le sa tswang go ribololwa la chema le maikelo a lone e leng go fetola matshelo a batho. Ministry wa entrepreneurship le bone ba bone kompanyana e leng gore ke yone mo go yona ngwa go tswa go chema lenaneo le ke batlang gore le go letsa ka masheke le go letsa ka mmetela ka gore ga le tlhaole gore wa go dira eng o batla go dira kgwebonyana ya mohutamang e ka go tshetsang ke bone mananeo a gantsi ra tswa batho ebe ba tsa ka bontsi mme ba tsa ba tsela selo se le sengwe hela e be gore markete ga o nne teng a ke kutlwa go te mongwe o rile dikolobe mo Kubung. Banni ba supile fa ba amogela mananeo a mantle a puso le fa go ntse jalo ba ne ba kopa ditlhaloso dingwe mo dikgannye di tshwana le tsa peo ya lefatshe. Ke utlwa ke nna le letshogo ga ba re bana ba Kubung ga ba apply ka mabaka a gore ke tshoswa ke gore ditsha tsa bone ga ba re be ka waiting list ka ha di number di tsamayang ka teng wa go tla go mongwe gone ha o tla ba rene go mo beilwe leng ke ra wa apply le leng mme ga isa beo
re iponna gore nako tse dingwe baikopedi ba change di-address re tlo go boa mo bogautshwaneng re tla go boa mo go ene wa gae re na le layout e leng gore e santsene ya peiwa mme e setse e le gaufi thata le gore e siame. Mo go tse dingwe banni ba ne gape ba kopa mo palamente wa bone go tsenya tshutiso kwa parlamenteng e tla pateletsang borre go nyala bomme fa ba sena go ba imisa go fokotsa dikgang tsa bana ba ba sa tlhokomelweng ke borra bone. Jessica Pilani, BTV News, Kubung. Ka se sebaka ke nako ya ga Thato Kgosimore go rena dikgang tsa metshameko Titi. Dumela khomotso. Rra. Emma. O no se o mabane. Na ba go tsere sentla akere. Ke ne ke na le ntebo ke itumetse thata. Au. Rra. Bona na ga wa itumela. Ke go ba re tswalle. Thank you khomotso. Tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla go wena ka Thato Kgosimore primaneng eno madume motho etsum a re lebepego go setlhoeng. Tirelo Mokokomane ke ene moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Softball Association. Mokokomane o tlhophilwe maabane jaaka lekgotla leo le ne le tshegeditse phuthego ya ngwaga le ngwaga kwa baneng ba tshwara ditlhopho tsa lekgotla tse di tshegediwa morago ga dingwaga tse 4. Le tsweletse Jonas o tlhophilwe mothusa moeteledipele fa maemo a bokwaledi a tserwe ke Same Molete. Maemo a tsa botegeniki a tshegeditswe ke Romeo Tshelametsi, morulaganyi wa dikgaisanyo e le Justus Kuswane, fa manemisa mafoko e le Dr. Nozi Payet. Phuthego eo e ne tshegeditswe kwa Mahalape kwa Mokokomane a neng a emele moeteledipele yo neng a fologa setilo seo ka tlholo mosimane kwa mofentseng ka batlhophi ba le 17 go ba le 7. Fa re le batsa kgwele ya dinao re le ba jalo kwa Selebe Phiko ikgaratlhelo ya go faola selepe sa magagane mo leking ya Botswana Premier e tsweletse kwa lebaleng la Semsono jaaka NAKO United e ne thulane le SWA Flamingos. Majombolo e feditse motshameko o ka dino tse 3 kgatlhanong go e lengwe ya bafana ba Letswai. Kamogelong Phatlhele o noseditse NAKO United nno di le 2 go ikgapela setsele sa motshameki yo gaisitseng. Karabo Molusi o na le ko Kamogelo Mphatlhele ke ena buletseng phenyo eo ya majombolo a ba tlhoma kwa pele mo motsotsong wa bo 22 wa karolo ya ntlha ya motshameko. Metsotso e le 12 moragonyana Mphatlhele a ipoa seboaboane go neela beng ga eketapele ya dino tse 2 go lefela la SWA Flamingos ka nako ya go ikhutsa. Go menogeng kwa boikhutsong SWA Flamingos ya gogela e le nngwe kwa morago ka Thato sa gateng. No eo ya seka ya kgoba marapo banna ba ga Mogomotsing Pote ba tswelela ka go supa maikaelelo a go tila selepe sa magagane. Thata ya one magazi a kokwatela spekere sa bofelo ka nno ya boraro. SWA how we lebelela it's a team that built from defense, so we deny them that. We worked so much the whole week. A long ball, and that long ball we resort to a low block, and that low block we know that our 2 guys central defense they will nod it back. Then we win second ball. Then we start from there. We construct and counter pressing. I must say, well done to the boys, and they did their best. You know, it's football. At times, if it's not a day, it's not a day. But overall, I'm not happy with the results, but I'm happy with the performance of the team. Because getting to 31-33 was going to give us a very good advantage to survive the relegation. Morago ga phenyo eo NAKO United e mo maemong a bo 22 fa tatlhegelo ya SWA Flamingos e ba beile mo maemong a bo 7. Karabo Molosi, BTV Sport, Selebe Phiko. Ka fa letlhakoreng le lengwe setlhopha sa Johannesburg Galaxy se tlhotse se tsweledise maiteko a sone a go sireletsa bombampodi ba leki ya Botswana Premier ka go pega sa Police 11 thupa tse 2 go e lengwe kwa Lobatse Sports Complex. Phenyo eo ya le bo 10 le bofera bongwe ya lesagaripa la dinaledi ya tolosa ketapele ya bone kwa setlhoeng sa Loko go dira dintlha di le 10 moraga gore se se ba hemelang godimo sa Township Rollers se ba segele ka fa lehureng ka la botlhano ka go pallana ka maleka a nno setlhopha le Orapa United a re bona matlhasedi a motshameko o.
11 e tshameka kgwele ente bana ba tsena ka lebokoso a ke nno ya ntha bo ba ya tagale letoa motsamao montle. What I was talking about, look at the run. Now he's receiving it. That's a very, very beautiful penetrative pass. Look at how he's composure. Sekwai top notch. It's not by fluke or by Bidito national team. The composure is having there, slotting it home. Police 11. Chaos Sekwai. Bona Vandal Rudat. Boba Itabaka Tipampe. Bana. Vandal Rudolph Abara Bakangofela. Look at that. Wendele. That's an old goal. If you come Pota, that's an old goal. Hase goal and you look at Bolekone Tenya Rudete, Nearotola Containers at any mopiling, so it cannot be Lelapelam Conto, Muconto Arialo, Bona Galaxy, Motoi Chopacabona, Huelekiele Gaucho Sisini Morasisini. You look at how they're playing it just behind them, and Taban Sisini, look, then he's slotting it home with that easiness. Goal number 15, he has proven himself, or he's a seasonal goal scorer. One at the way, goalkeeper and Taban Sisini. You can't falter these boys. They gave their best shot. The plan was there, they executed. It's only that first half we exploited those spaces, the timing of runs, timing of passes. I think we had a chance, we had an opportunity, especially first half, that we should have at least got a lead. Look at the goal that we conceded after scoring first on transition, that how we planned. Look at how we defended again. But I think second goal, we gave them away, though I still want to look at it because I thought Sisini was ahead with some inch, which I believe is an offside. Okay, I can't blame these guys. But other than that, we got distorted, especially when we considered the second goal. That's when now there are a lot of, you could see now. Honestly, we should give credit to the players. We are leading the league with 10 points because of their efforts. They are working very hard. They came back again today from 1-0. They managed to score the two beautiful goals. The aggression and the confidence they showed today, I think, gave us the positive results. To be honest, I think we had a very good game plan. We knew that the back four will sit deep. So obviously, even if you want to get the space behind, the distance is very narrow. You're not going to get the space behind. So the more you touch and play in front of them, that's when you're going to play better. So it's exactly what we did. We played Gaucho more in an awkward position today. Say, don't sit deep, but try to come into the corridors. So that's what we needed, so that they come and give us the space behind. Exactly what we wanted. Fa re tswelela team nickel ke bona ba fenye ba dikgaiseng tsa Botswana Judo Federation Teams Championships morago go fetsa kwa setlhoeng ka dintlha di le 107 kgaisanyo eo e ne e tshwaretswe kwa Sensei Itsubo Memorial Dojo mo Gaborone Maabane a rutlwe kgomotso sefako. Team Nickel e nenyagilwe ka bangwe ba eleng bomankge ba motshameko o monogae ba akaretsa captain wa Sethopa Neo Kapeko ba simolotse bonte fela mo motshamekong wa ntlha ba fenya ntwa di le 5 mo go tseferang bobedi go ipa mo maemong a mante. Sethopa seo sa nna se tswelela ka go tsabakela mo motshamekong e latelang e meraro go tswa mo batshameking ba tshwana Daniel Selo, Neo Kapeko, Loeto Magapaesi ga mmogo le Tshepo Koreke go netefatsa fa ba bula sekgala sa dintlha go gapa sejana sa monongwaga. Mema bobedi a gapilwe ke Team Cool fa boraro a gapilwe ke Team Diamond. Gore le nna ne ke ba bolela ke le captain ya bona gore today we need to take number 1. And I didn't believe ka gore team yone ne re compete lone ya bohelo. Ka ne ke calculate ka teng. But what they was strong, but nna ne ke ntse ke itse gore 1 2 3 4 5 ke bona ba ka khona go taka ka trophy. Ka gore it's my first time ke ne ke dira team event ne nna ke compete mo teaming ne ke ka se ke zela le number
had in position 3 ne ke khona o se ke tse medal kana any hormone trophy, but today I work hard go lena ke khona go achieve se eleng gore you need to come for training ya ka ke go bolela gore both they should come and work hard ba ska ba nna go malapeng ba ska ba give up. Team Phiko e gapile sejana sa letlhakore la cadet ba sena go supa tshameko ente mo letlhakore leo ba salwa morago ke team Mopane fa team Motshodi e feditse mo go bararo. Yona ne le bokete e meela ona ke itumetse gore ke kgone go fenya ha ke fentseng teng e bile gore e be ke atlegile tota e ne tso toraka gore ke tshwere trophy ke re ke supentsha bana gore sengwe sa khona la ke trina mo ke mo national team ke khona wa bontsha gore mo national team mo national leveling sengwe se ira yana e bile o tshwantse go tlola ga dilimiti tsa gago. Mo maduong a mangwe team ona e fentse letlhakore la pre-cadets ba longwa serota ke team respect. Team friendship e gapile bomampodi ba letlhakore la badingwaga tse di kwa tlase ga 12 ba solwa morago ke modesty fa maemo a boraro a gapilwe ke courage. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong mo metshamekong e mengwe ya leki ya Botswana Premier e tshamekilweng sekologong eno, Matebele FC e fapilwe ke Gaborone United ka nno tse 2-1 fa VTM FC e diretse 11 Angels mo boreng jwa selepe sa Magagane ka go ba pega tse 3-1. Pego ya ho hiretlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tla ke buisetse tiro go go Kgomotso Maphane. Ke a go leboga thato ke dumela jalo go re kopana gape kgante jana re ka nako ya boroba bong emma ene ele thato TT a re naela dikgang tsa metshameko ka se sebaka a re lebe dikgang tse di go gang go pele mo phirimaneng ya gompieno. Tautona Masisi o emeletse mosong ono go leba kwa America mo loetong la tiro. Bontlhophe ba BDP ba emetseng bulela ditswe ba rotloeditswe go tlhaloganya mananeo a party fa ba ipapatsa mo batlhophing. Fa mo go tsa metshameko tirelo mo Kukumane e lene moteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Softball Association. Watsone re go tsholetse dilekano mo phirimaneng e letsatsi la gompieno BTV News ikanya rona #BW Mindset Change a re lebetsa topolwapi. Madume betsong ka mogala ka seemo sa loapi Nake Pro Victoria go siame. Setshwantsho sa loapi maitseboano se supa ga go a bogile mo dikgaolong tse dintsi mme go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le ko Tšhobe. Mo tsatsing la ka moso gone re botswa go a bogile mme go ipona tsa dibata tsa maru ko Tšhobe le kgaolo ya Kgalagadi. Ko kgaolong ya Kgalagadi go na le kgonagala ya diphego tse di mašetla. Mo mosong go tla ikutlwetsa go le mololo mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno re tla gatisa magareng ga 12 mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng kweneng go eng go 15 ko borwa jwa legare bokone botlhaba gantsi ga mmogo le kgaolo ya Kgalagadi. Mme Nkgabe Tšhobe le bokone jwa legare gone go tla ikutlwetsa go le bothito jwa magareng ga 16 go eng go 17. Mo tshokologong re go le mololo mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba re tla gatisa magareng ga 25 go eng go 26. Dikgaolo tse dingwe tsona go tla ikutlwetsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 27 ko Veda le bokone jwa legare go eng go 30 ko Kasane Maung le borwa jwa Kgalagadi. Mo toropong tsa SADC re go thibile ka bontlhabong go Cape Town, Port Elizabeth le ko Maseru go na le kgonagalo ya pula ko Maseru. Ha ko Appleton, Johannesburg le Manzini gone go tswa go apogile ka selekano sa mogote wa 32 ko Appleton. Go tswa go thibile ka bontlhabongwe ko Lusaka, Harare, Beira le Antananarivo. Ha ko Beira go na le kgonagalo ya pula ka selekano sa mogote wa 27. Ko Windhoek le gone go tswa go thibile ka selekano sa mogote wa 27. Go tswa go thibile ko Blantyre, Dar es Salaam, Kinshasa ka selekano sa mogote wa 36 ko Kinshasa. Ha ko Luanda gone go tswa go apogile. Ke gone go tlhomone ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko.
Africa. I am Nell Theodore Tlaselo. Join